U eri estradizacije i realitizacije društva, svijet originalnih stavova i ideja sve je rjeđi i dragocjeniji. Filozofski fakultet Univerziteta u Banja Luci nije samo mjesto za redovnu nastavu. Mi organizujemo veliki broj vannastavnih aktivnosti koje su namijenjene za razvoj cijele zajednice. Nedavno smo pokrenuli seriju tribina pod nazivom Kulturna politika Srba u 21. vijeku. Kroz razgovor sa poznatim intelektualcima pokušavamo da nađemo odgovore na određena pitanja. Da li nam je potrebna integrisana politika? Na koje prostore bi se ona odnosila? Koji su njeni ključni ciljevi i kakve su uloge relevantnih institucija? Pozivamo vas da budete dio ovog intelektualnog putovanja i da se aktivno uključite. Jer kako reče jedan naš poznati duhovnik, bit će nam bolje kada mi budemo bolji. Dobro večer svima, dobrodošli na drugu u nizu tribina na temu Kulturna politika Srba u 21. vijeku ovdje na Filozofskom fakultetu. Moj večerašnji gost i nije gost, već domaćin. Ja ne znam da li je on najbolji filozof i profesor filozofije u gradu na Vrbasu, ali sam siguran da je jedan od najumiljenijih. I to sam čuo od mnogih generacija, mnogih studenata koji su već danas i uvaženi i ostvareni ljudi. Profesore, dobro večer. Dobro večer. Zoran Arsović, akademik, profesor, neko koji svojim promišljanjem uistinu može biti inspirativan i s kojim ćemo večeras pričati na temu kulturna politika Srba u 21. vijeku. Na početku, profesore, da li nam uopšte treba kulturna politika? Da li je ona bitna za naš identitet? I šta kultura jeste, a šta nije? Pa, dosta. Prvo da se zahvalim svima. Drago mi je da vas vidim u tolikom broju i da vidim stvarno neke drage ljude koje odavno nisam vidio. Pitanje naravno da treba, jer mi istorijsko iskustvo traži neki kulturni okvir da bi moglo biti tradicija. Ono traži i kontekstualizaciju da bi moglo biti tradirano, da bi moglo biti prenosivo. U tom smislu svakako da treba. A ovo drugo pitanje, šta je kultura? Bojim se da će mi trebati malo više vremena da ga izložim i da pokušam da odgovorim, iako vlada mišljenje da mi svi znamo šta je kultura. Ona se tako i koristi, ta riječ u javnom prostoru, da je izgubila ono što Grci kažu ksalepe, nema težine. A kad govorimo o kulturi, o vjeri, o filozofiji, tu se treba uvijek sjetiti Svetog Pavla kad kaže vjera je mnogo teška i neće ljudi. Tako to stoji i sa onom pravom kulturom. Ona je mnogo teška, zahtjevna i neće ljudi. Zato mi danas živimo u vremenu kada imamo nešto što se zove kultura, ali sve je samo kultura nije. Pa bih se orijentisao i pokušao skoncentrisati na ono što nije popularno koristiti tu riječ, prava kultura. Ja ću pokušati opravdati to, ono što Ciceron zove kultura animi, osvrćući se na antičke filozofe. Zašto to? To je jezgro kulture, zato što smatram da kriza koju mi trenutno živimo nije ono što se o njoj govori. Nije ona ni ekonomska, ni finansijska, nego je ponajprije antropološka. Pa ako hoćete kulturna, duhovna. Pa ne bi bilo zgoreg da se podsjetimo šta je ta kultura u svom izvornom značenju i šta je ona trebala da bude. Dakle, u savremenosti ne stojimo dobro sa riječima, što kaže Karl Schmitt kada je govorio o sekularizaciji, kaže tu osnovna odlika, i on je to zvao đavo sekularizaciji, jeste da se pojmovi neobavezno koriste. Čak i tamo gdje bi trebalo da se obavezno koriste.
Oni koji se bave nekom sada strukom, naukom, su izgubili, ne znaju korijen onoga čime se bave. Tako je to sa mnogim naukama i to je otprilike nešto što i jeste kriza nauka. Dakle, kao da u javnom prostoru sam jezik odustaje od značenja. Riječi su tu jedne s drugima, ali ljudi više nisu među riječima. Mi ih zovemo da nam kažu ovo ili ono, ali ko ih još sluša? Riječi svakog obavještavaju, ali koga uspostavljaju? Sve ono što se ne može svesti na reklamni slogan, na izliv neke jeftine patetike, što zahtijeva trajanje razgovora, to je ova naša kultura učinila apsolutno nečujnim. Problem sa važnim riječima danas nije samo što one gube sadržaj, nego što se šire. Pa je naša nevolja u tome što mi ne samo što ne znamo danas reći šta je kultura, nego ne znamo reći šta kultura nije, jer očigledno može biti svašta. Može biti sve. Tako je to i sa filozofijom, tako je to i sa mnogim drugim važnim riječima evropske kulture. Te najvažnije riječi su najviše korištene, a onda se najviše korištene riječi najviše troše. Dakle, da počnemo od onoga što pretpostavljam svi znate, riječ kultura dolazi od glagola kolere, što znači voditi brigu, brigovati, ali i poštovati i stanovati. Ta tri značenja se sustiču u našem životu, skladno odzvanjaju u onim čuvenim Helderlinovim stihovima pjesnički čovjek stanuje na zemlji. Biti u životu za nas ljude, to nije tek zauzimati neki dio prostora, nego taj prostor preurediti da bi se onaj koji je tu dobro osjećao. Obično imamo taj izraz da bude kao kod kuće. Ljudsko kod kuće, pošto je čovjek biće zajednice, uvijek podrazumijeva i drugoga. Podrazumijeva gosta, gostoljubivost određenu, pa moramo voditi uvijek brigu da se to naše maleno, u kome se mi nalazimo, ne skvrči, ne zgruša, nego da ga otvorimo za drugoga. A to ćemo najbolje raditi ako u tom malom, kako kažu filozofi, hvalimo ono što je veliko i što nas nadmaša. Hannah Arendt je pokazala da se ovaj termin kultura, ta djelatnost najprije odnosila na zemlju. Tu je agrokultura, poljoprivreda i tu je model nečega što će se kasnije koristiti u onome što je kultura animi. Dakle, kad kultivišemo zemlju, šta u stvari radimo? Mi grlimo, prigrljujemo prirodni tok. Neki dinamizam koji nismo mi proizveli i dovodimo do opet nekog razvoja. Dakle, polazi se od prirode kao dara, ali ne kao dara sirovina, dara materijala, nego dara oblika i oblikovanja, o kome materija nema nikakav, ne može imati ni predstavu. Zato je kad obrađujete zemlju, uvijek poštujete i bogove. Zato je kultura uvijek bila i kult. Dakle, poštovanje nečeg transcendentnog, bez čega bi ta kultura zakržljala. Da li je ona vezana uvijek za neke vrijednosti? Ili kultura može biti operisana od vrijednosti? Prosto se čini u ovom potrošnji ovih izraza koje ste rekli u savremenom svijetu da se ispraznila kultura od nekih vrijednosti, ako da, za koje bi možda trebali univerzalno da vežemo kulturu. Pa, ne samo da se kultura ispraznila, nego su se vrijednosti. Mi imamo problem sa vrijednostima od novog vijeka, jeli?
od toga kako je to Nietzsche fino objasnio, jeli, a kad je Bog mrtav, znate li vi šta znači da je Bog mrtav? Da li savremeni čovjek uopšte zna šta to znači? Jer kad je Bog mrtav, istog trena je mrtav i čovjek. Jer su mrtve sve vrijednosti na kojima se zasnivao njegov život, jer su te vrijednosti bile vezane za transcendenciju. Pa se onda ušlo u proces stvaranja novih vrijednosti, prevrednovanja vrijednosti, kako to Nietzsche zove. Taj je proces već naslutio gdje to ide Goethe. I on će lijepo reći, danas se proizvode nove vrijednosti, nema mjesta za stare vrijednosti, proizvode se nove vrijednosti, ali će opstati samo one vrijednosti koje prate napredak. Oni će se uz pomoć sredstava širiti na svaki kutak svijeta i ispostavit će se, ovo su njegove riječi, jedan novi svijet, američki svijet, svijet mrava. Dakle, to su vrijednosti koje traju od danas do sutra, to su vrijednosti po ekonomskom receptu, po ekonomskom modelu. To u stvari nisu vrijednosti u onom što bi vrijednost trebalo da znači. Vrijednosti ljudskog života su bile onda kada je naše iskustvo moglo da stvara, dakle imate, dok se nismo organizovali kao subjekti. Ljudsko iskustvo se uvijek odnosilo prema nečemu što je van iskustva, što se iskusiti ne može, a bez čega ljudski život nije mogao. I odatle su dolazile vrijednosti. Normativnost je dolazila od svetosti. I ta je normativnost gradila etos jedne zajednice, a onda i ljudi u toj zajednici. Imamo li, opet nekako pokušavam da dođemo do savremenog trenutka, jasnu sliku da danas kada kaže kulture i oni pošto iza neke kulture, kulturne politike stoje neke države, neke institucije, neki umjetnici, da možda bi prvi korak bio uopšte da vidimo, da vratimo bar stari pojam kulture. Zašto ovo govorim? Dosta pokušavam nekako praktično da razmišljam. Zato što se u nekim predstavljanjima, nekim finansiranjima često finansira nešto ili se podržava nešto, društveni kapital se ulaže u nešto što uistinu možemo postaviti pitanje, da li je to uopšte... Upravo sad htio da vam to izložim do kraja, onda bi se odgovorilo na vaše pitanje. Mi često kad smo rezignirani onim što je danas kultura, pa pominjemo, imamo ipak tu kulturnu baštinu, što se tome ne okrene. Kultura nije baština. Baština pripada redu imanja. Kultura redu djelovanja. Cilj kulture nije da izlaže lijepa djela umjetnička, niti je cilj kulture da prikuplja folklorne razglednice, niti da umnožava zabavu. Cilj kulture jeste da čovjek ostvari slobodu u punom kapacitetu. Naravno, ovo u punom kapacitetu nešto znači za Grke. To znači po svojoj mjeri, po mjeri ljudskosti. Jer ako ne poštujemo to, onda će i kultura da ode u svoju krajnost, odnosno ono što mi zovemo, što se nama desilo, a to je varvarstvo. Kada govorimo o kulturi, moramo početi sa grčkom kulturom, jer je grčka kultura paradigma. Dakle, ona je uzorna kultura. Ne možemo imati svoju kulturu ako ne usvojimo grčku kulturu. Ne možemo govoriti o kulturi. Grčka je rodno mjesto kulture. Tačno znamo vrijeme i datum kad se Grci ne koriste tu riječ. Ali kad Sokrat kaže Protagori, koji je govorio da se vrlina, arete, može naučiti, poučiti. Kad Sokrat kaže ne možeš je poučiti. Arete, vrlina, to se odgaja. Dakle, Grci su, ako su drugi narodi nešto drugo izumili,
jedini izum Grka jeste čovjek, odnosno ljudskost. Šta je to ljudsko u nama? To ljudsko u nama treba kulturu. Danas pogrešno se postavljaju određene premise, pa se kaže čovjek treba kulturu. To naprosto nije tačno, jer mi srećemo ljude kojima ne treba kultura. To je isto kao reći da je svaki čovjek uman. To je isto kao lagati. Jer srećemo ljude koji nemaju um. Mi kao moderni ljudi smo pristali na to da je čovjek vrsta koja se ni po čemu ne razlikuje od drugih vrsta. Nije on ništa specijalno, nešto u odnosu na svinje ili mrave. Kad kažemo vrsta, već mislimo na njeno preživljavanje, jer kod vrsta ništa drugo ne interesuje. I ako prihvatimo to, što će nama kultura? Što će nama obrazovanje? Što će vam duhovno formiranje ako smo mi i nema nikakve razlike između nas i majmuna? Ko prihvati da vjeruje da je postao od majmuna, ne treba mu ni filozofija, ni kultura, ni Bog. Šta to njega ne interesuje? Njemu trebaju sredstva i treba mu zabava. Kultura je trebalo dok se ljudskost drugačije posmatrao. Dok je ljudskost tražila njegu i brigu. I imate masu filozofa koji će reći da je upravo taj motiv brige o vlastitoj duši ono što je osnova, žižna tačka evropske kulture. I onog momenta kad to počinje da gasne, gasne i kultura. Zašto su Grci govorili to da ljudsko? Zato što je čovjek nezgodan slučaj. Zaista nezgodan slučaj. Za razliku od drugih bića, on ne može da živi život spontano. On uvijek pita o razlozima življenja, traži smisao. On odgoneta, iščitava svijet kao da je šuma simbola, hoće sonu stranu, hoće neku onostranost koja ne mora odmah značiti drugi svijet, nego način da dođemo do tajne ovoga svijeta. Način da dohvatimo misterij svijeta i da pijemo sa njegova izvora. Dakle, ne možemo živjeti spontano, nije nam dovoljno samo da živimo, mi uvijek moramo znati živjeti. Ali od koga se to uči i kako? Da li od sebe samog, od svog života i kroz život? Ili se uči od drugog preko smrti? Kako pogledate, jedno i drugo čini se nemoguće. Ako ja ne znam, svako od vas je to prošao, ja ne znam kako treba da živim i uče me kako treba da živim. A zaista nema života koji nema neki način. Svako od nas je izabrao ipak nekako da živi. To je uvijek neko znanje o tome životu. Dakle, ako ja ne znam kako da živim, kako ću sebe sam naučiti? S druge strane, ovo drugo nam izgleda kao modernim ljudima i pomalo skandalozno. Da se preko smrti učim životu. Sa ruba života i još od nekog drugog, sa tog istog gruba. Ali bez obzira, mi moramo naučiti živjeti. Platon je tu potpuno jasan, od toga sve zavisi. Kakav će nam biti kvalitet života zavisi od načina na koji ga živi. Upravo kultura jeste to. Da izmijenimo način života. Da bi moglo ljudsko da uspije. I to Grci konkretno pokazuju. Ja ne znam imam li vremena, ali to je jasno kao dan kod Grka šta to podrazumije. Ono što bi ja, ako dozvolite, nekako pokušao da povežem, jasna je vaša teza i izjava da ta kultura faktički počinje od Grka i da su ono što su najljepše možda i dali svijetu. Moje je pokušao nekako da povežem na pojam našega naroda. Koliko smo mi taj pelcet primili? Kako da ne? Pa mi smo baštinili vizantijsku kulturu, mi smo baštinili autentične Grke. Naša kultura jeste to. Naša tradicija jeste to. U našoj tradiciji imate isihazam, jeste podvižništvo. A to samo Platon ne zna hrišćanskog Boga, ali to je uvijek
briga o duši je određena vrsta podviga. Zašto ovo pitam? Na neki način da možda postavim jedno jednostavno i najkomplikovanije ipak pitanje, čisto da vidimo neke postavke. Da li smatrate onda da uopšte kultura može to aktivno djelovanje da postoji bez Boga? I da li je možda ta sunovrat kulture krenuo kad smo rekli da Boga uopšte nema, pa da smo onda to djelovanje ostalo između samo nas? Definitivno je ono što je sunovratilo kulturu jeste u modernom svijetu, ja ću to pokušati sad da svedem, komplikovani su se procesi dešavali, nisam ja kriv, nego i treba sad svesti. Kada je čovjek kao modern odustao, da tako kažemo, od Boga i prešao, prvi taj potez u sklanjanju Boga sa istorijske scene bio je da se izvuče područje prirode iz ingerencije Božje milosti. Ljudi 17. vijeka su i dalje vjerovali u Boga, ali su govorili sad je priroda, jeste, Bog je stvorio i prirodu, ali priroda ima svoje zakone po kojima se samostalno kreće. Jedini koji može saznati te zakone jeste čovjek. I tako se polako čovjek i priroda, i čovjek počinje da izučava prirodu, da od toga dobija. I stvaraju se, dakle, s jedne strane priroda, s druge strane subjektivnost i s treće strane kultura. I od to troje imate sekularni stroj. To je stroj koji proizvodi moderna društva. I taj sekularni stroj počinje sve da prilagođava. Nema ništa iznad. Pogledajte sad svijet. Imate kapital, imate moćne zemlje, imate priroda koja se i dalje iskorištava i imate neku kulturu koja to obezbjeđuje. Koja proizvodi nove oblike života i odmah ih stavlja pod kulturnu zaštitu. Imate jedan stroj koji čak počinje da ulazi u naše vlastite živote. Dakle, on nema ništa iznad njega. Sve on proizvodi. I on vremenom, kako je pojeo svu prirodu, počinje da jede samog sebe. Pa i dalje imate trijumvirat: priroda, čovjek, subjekt i kultura. Međutim, priroda više nije ona prirodna priroda od koje je pojavljene. Ajte mi nađite negdje komad prirode gdje mi nismo dirnuli. Nema prirode. Mi danas živimo smrt prirode, autentično. Imamo parkove, imamo izletišta, ali nema prirode. Imate subjekt, to više nisu ljudi, individue, pojedinci, osobe, to su pojedinci utopljeni u masu, larve. Imate kulturu, koja više nije kultura nego varvarstvo. Tipično varvarstvo. Koja je s onu stranu kulture. Prešla u drugi rod. I tad je počelo to. Naravno, kad smo se odvojili, kada je čovjek umislio da je on stvaralac oblika, pa je od kulta, što je bila priroda, kult božanskog, postala kult čovjeka. Sad čovjek stvara oblike, a sve drugo postaje materijal za njegovo stvaranje. I on se prema tome, pa čak i čovjek sam. Da li nastaju problemi i onome također trenutku kad smo vrijednosti odlučili da propisujemo mi, a ne neka viša sila, konkretno kroz ljudska prava, kroz deklaracije, da ona postaje vrhovni krov u kome svi treba da se uklapamo? Između ostalog je, kada Platon govori o kulturi, u negdje je kultura, ajte u 2 koraka, pa ću odgovoriti na to vaše pitanje. Važno je da napomenem da ono što je kulturan, slobodan, filozofski život, to su Grci tako zvali, nastaje u jednom trenutku i on je vrlo važan za nas danas. U jednom momentu dolazi do frakture, preloma unutar života, pa se život dijeli na, Grci to zovu zoe, puki život, goli život i bios, kvalifikovan život, politički život, slobodan život. Dakle, to svi osjećaju. Svako osjeća to.
Unutar grčkog polisa to se desilo, ta cenzura. Vidite, praksa svih logora, praksa svih tamničenja jeste da čovjeka koji u ovom bios živi istinski, ljudski život, svedu na goli život. Danas u globalnim logorima gdje mi živimo nas svode na goli život jer nam ne daju ovo bios kvalifikovan život, gdje ostvarujete svoje potencijale, nego samo morate da radite da preživite. I to je tamničenje. Šta je bilo sa Jevrejima u Auschwitzu? Uzimaju im bios. Uzima mu dostojan ljudski život i svodi ga na biološki život. Tada se u Grčkoj pojavila, kada se pojavila ta fraktura, dakle, imate prirodan život koji se živi na način prihvatanja, imate ovaj kulturan, slobodan život koji živite na način određene inicijative, pregalaštva, donošenja odluka. Ovaj prirodan život voli da se umiri. On se stalno troši, radi se, to je znoj, to je krv. Život se sam troši, dok ovaj slobodan život, on se slobodno potvrđuje tako da se može nadalje u drugom slobodno potvrđivati neovisno o prirodnom životu. To je ono kad kažemo ljudski dostojan, to ono što svi sanjamo na kraju kraja. To nije život koji je drugačijeg sadržaja, nego potpuno drugačiji. Koji sada sami sebe otvara mogućnosti kojima ide. Dakle, imamo ovo što je prirodno, znamo svi da trajemo toliko koliko ćemo, ali ipak dok trajemo, mi što hoćemo da ostvarujemo određene mogućnosti koje sami iz svoje slobode zacrtavamo. Što govori da nama biološko nije dovoljno. I to je ključna razlika između čovjeka i životinje. Mi nismo definisani prirodom. Mi jesmo prirodna bića. Ja jesam nešto, ali u svom životu hoću postati neko. Dakle, hoću iz tog prirodnog da uđem u ovo kulturno, u ovo slobodno, u ovo ljudsko. Kad Platon, što vi kažete, treba država, i on zato i piše to djelo da bi država garantovala, i on govori o 3 najvažnije stvari koje država treba da garantuje svojim podanicima, i ako to ne garantuje, to ne može se ni zvati državom. A to je bezbjednost. Druga stvar je da ste svi pravedno tretirani. I treća stvar je prosperitet. Da stvori okolinu, atmosferu u kojoj vi možete slobodno da se razvijete. Ako toga nema, kaže Platon, to nije država, to je banda lopova. Jer tu nema opšteg dobra. I on tamo govori nešto što je naša sudbina. Šta ćemo, za koju budućnost ćemo odgajati mlade? Šta računamo s mladim? Jer što će nam država ako ne računamo s mladim? Ako im ne otvaramo mogućnost? Što će nam ta organizacija? Za koga? Država gubi smisao. Dakle, to je vrlo važno da se taj moment u grčkoj kulturi, kada je došlo do ovog preloma, zato su Grci nama važni. I dan danas. Najviše zbog ovoga. Što su pokušali da, jer vi znate dobro da je slobodan čovjek u Grčkoj onaj koji politički, zato se polis politički živi, jeli? A polis, kad se prevodi ta riječ, mi prevodimo grad, država. Ispravan prevod bi bio mjestište. Mjesto gdje ostvarujete svoju suštinu. To bi trebalo da bude grad. To bi trebalo da bude država. Je li to država, je li to danas grad? Pa nema veze sad. Hrišćanski oci često, da bi dali uputu običnome čovjeku koji živi u tome malom polisu,
koji je opet vezan za zajednicu, a ne ovako otuđenost. Jer pitanje koliko smo mi zajednice možemo politički da djelujemo, a ne znamo ni ko nam je komšija, ni se pozdravljamo sa njim, ni želimo da imamo odnos. Ali oni su često govorili, kad ste u nekoj nedoumici, stavite to spram Hrista, pa nek vam on bude nekako odrednica, da li je nešto dobro ili loše. Ja vas pitam, da li tu recepturu, oprostite na instant pokušajima rješenja, možemo da nekako i kod definicije kulture, to jest, da li kulture ima ako u njoj nema ljepote, istine i dobrote, to jest, da li kultura može biti nešto što je ružno, što je laž i što je zlo. Zašto insistiram na ovome svemu? U pokušaju da raskrikamo konačno otvoreno sami sebi kažemo, ne da mi budemo cenzurišemo neke stvari, ali da mi se naučimo da kada nam nešto se pojavi ispred nas, neko nam nešto prodaje, da imamo da kažemo, pa čekaj prijatelj, možda to i nije kultura. Koliko su ovi pojmovi koji sam vam rekao bitne za... Pa kako da ne? Čovjek koji hoće istinu, pravdu, dobro, samo je taj čovjek kulturan čovjek. Za Grka, ja opet govorim, sa rodnog mjesta te. Kod nas je drugo, mi smo život sveli na, kada je jedina zadaća života da naganja uživanje. Onda nas to učimo još od starog Rima, da ćemo početi da uživamo i u grozotama. I to se nama dešava. Jer su istina, ljepota i dobro u navali sekularnog mišljenja potpuno razdvojeni. Prije su živjeli zajedno, a sad su se razdvojili i iskopali rovove jedni prema drugom. Pošto su ova tri pojma činile centralni nervni sistem svake civilizacije. Ako hoćete da vidite kakva je neka civilizacija, vi gledate prvo senzibilitet, a onda kako stoje sa ova tri pojma. Pošto smo mi potpuno mi kažemo da istine nema danas, da je dobro diskurzivna kategorija. Nama je prevaziđeno da govorimo o osjećaju dobra i osjećaju te razlike dobra i zla o kojim govore Grci. To za nas, pazite, to nauka ne. I pa šta očekujete? Šta očekujete? Da dođe ovaj i da kaže da eto, on se osjeća kao treći rod, dajte mu ga sad ime. Ne, on se osjeća, nije ni muško ni žensko. Pa mu moramo naći ime. I ja se čitav život osjećam da sam Superman, a nikome ne šljivi. Zar osjećaj i to rješavaju? Potpuno smo. Dakle, kada rastavite ova tri pojma, dešava se ono što se zove moždani udar. Moderni čovjek je doživio moždani udar, jer je rastavio ova tri pojma od kojih i onda imamo ovo. Sve datosti za nas ne važe, nego ih mi propisujemo. Nismo ono što jesmo, nego što mi kažemo i što napravimo. Dakle, mi živimo tako, pazite. Svi živimo kao da smo građanski subjekti. A šta znači biti subjekt? To znači započeti sam od sebe. Ignorisati činjenicu da ste rođeni. Cijela naša moderna civilizacija počiva na ubistvu te ključne istine biti rođen. Jer ako sam rođen, ja sam stvorenje. A ako sam stvorenje, postoji tvorac. Ali ako sklonim rođenje, pa ja sam sebe kao Minhausen iz majčine utrobe vadim, onda sam subjekt. Jer ovom vremenu ne treba taj čovječuljak kod koga se miješa ta opskurna priča o Bogu, o majci, ocu, nego treba neka rastezljiva jedinka koja se dobro uklapa u planiranje. To je subjekt. Subjekt ne smije biti rođen, on mora biti proizveden. Tako i čovječno postaje naš plan. Kad smo izgubili Boga, čovječno postaje ono što ćete vi uraditi od sebe. To je vaš plan. Mi čak, i to nam potpuno mrsi živote, jeli,
budućnost zamjenjujemo futurom. Svojim planovima. Futur je pogled na budućnost s obzirom na ono gdje sam sada. Pa se čudimo kad nam se iznenada stvari događaju. Kako je to moguće? To nije po mom planu. Pa pazite, budućnost je ono što se dogodi. Tako što se dogodi. Sve važno u životu nije život u našem planu. Život je upravo ono što krši naše planove, što ih slama. Sve što vam je važno u životu nije se desilo po planu. Onaj na koga najviše volite, s kojim ste proveli život, koji vam je sve, niste ga planski sreli. Nego iznenada. I to je životno. A nas uče da kaže Niče i onda pogledajte, ovi ljudi žive s odgodom. Kada on to govori? Živimo kako i mi danas. Kad će vikend? Kad će utakmica? Kad će godišnji? Šta je u međuvremenu? Još živimo. Šta je sa tim? Kad će izbori? Znači, kad će izbori, da. Živimo život s odgodom. I tu je ta njegova proročka rečenica. Mi smo u životu, ali kao da smo mrtvi. I ta je sintagma živi mrtvaci odnosila se na nas sve do nedavno. Sada više nismo ni to. Što bi narodna pjesma rekla, duša živi, a ne diše. Evo jednoga pokušaja da ja, naivni pravnik i vi ozbiljan profesor, raskigramo đavolji plan. Čisto da učinimo stvar zanimljivu. Jedan, čini mi se da smo na tragu taj pokušaj da razdvoji ljepotu, istinu i dobrotu, pa sad imamo nikad ljepše žene i muškarce sa divnim uradcima a nisu lijepi. Zamislite da vidite, nikad, ja sam gledao neke, iako je ne vidim, sam gledao neke slike, vidim sad neke žene koje sad u 40. ljepše izgledaju neka sam ih upoznao u srednjoj školi. A nisu lijepi. Ne znam koliko za njih stoji istina dobrota. Ali evo još jednog pokušaja da vi i ja raskrižamo đavolji plan. Nije ovdje đavo slučajan. Nije u civilizaciji uopšte slučajan. Dakle, i grčki filozofi i hrišćani govore jednu te istu stvar. A mi to danas živimo. Pogledajte našu prvu organizaciju, subjektivnu organizaciju. To je potpuno đavolska stvar. Budi sam sebi dobar. Dakle, budi ono autos, što kažu Grci. Platon govori o zloj duši svijeta. Dakle, zla duša svijeta, postoji neka sila u ovome svijetu koja otima čovjeka od njegove suštine. Nešto djeluje. Nešto ne znam šta, ali djeluje i svi ga osjećamo. Svako od nas ovdje osjeća da živi onako kako ne bi volio da živi. A zašto živi? Zato što nešto djeluje. Šta djeluje? To je nevidljivo. To je duh. Filozofija nastaje tako što Platon kaže, prva nam je zadaća da prepoznamo neprijatelja. I onda da idemo u borbu. Kako možemo ući u borbu, jer neprijatelj je jak, mnogo jači od nas. I on tu govori jednu važnu stvar koja će se poslije, taj model nalazi. Ono što je važno za nas kad govorimo o kulturi, on tu u stvari slika šta jeste duhovni stav, šta jeste duhovnost koju mi danas gubimo. Kaže, može ući u borbu s neprijateljem samo bremenita duša. Duša koja je zatrudnjela u dodiru sa drugim, sa božanskim. Dakle, to je model duhovnosti. Duša prima nešto u sebe i to u sebi gaji. Vidite, ovaj model je model Djeve Marije. Ona prima i u sebi odgaja riječ. To se u današnjoj psihijatriji zove stav ženskosti kao takve.
stav primanja dara, primanja milosti. I samo takva duša, pogledajte kako će knjiga Postanja činiti neviđene obrte. Znate dobro da je žena zgriješila, prva Eva, sad ona postaje tačka otpora. Ona, kada je saslušao svoju kaznu zbog izvršenog prekršaja Adam, tek tad Evi daje ime Havah, što znači živa, živuća, majka svih živih. Jer je ona, kao i kod Platona, duša postala bremenita Bogu. To je taj model duhovnosti. Dakle, nama se to, modernim ljudima, jer je moderna civilizacija, pošto ubija Boga, ona mora po svaku cijenu da zapriječi milost. Pa se mi organizujemo tako da odbijamo milost. Umjesto da se otvorimo, ne, mi se zatvaramo kao subjekti i postajemo štit. I to ćete naći u organizaciji suverene, autonomne racionalnosti, koja je napravljena tako da se odbije svaka transcendencija, pogledajte kako Grci ili hrišćani govore o razumu. Ljudski razum je kovanica koja se koristi tek u 17. vijeku. Postoji ljudski razum, ali je to takozvani razum, takozvani veli Aristotel. Dakle, ima u nama ali nije naš. Nisam ja izmislio nego je mene izmislio. Ako dozvolite, pošto je sigurno da ćemo ja i vi završiti u Luci, ali u Majstor Margarita, oni koji su uvjereni da đavo postoji, vidjeli su ga, on se susreću u ludnici. Želim samo jedno da otvorim. Đavo voli da je inkognito. Pa, kao uvijek. Inkognito, onda je ja sam njemu najbolji. Koga nema, da. Ali evo, samo da osvijetlimo još jedan taj mali plan i onda bi se malo nekako dozvoliti išao u pravcu da povezimo to sa našim narodom, našim vrijednostima, već smo otvorili tu priču, i da vidimo neke druge stvari. Čisto, evo, da osvijetlimo pored toga istine, ljubavi, pravde, da se nekako taj model ubijanja prave kulture, još jedno govorim ovo sve da bi mi mogli da razvijemo šta jeste stvarno kultura, a ne da nam neko prodaje, da nešto čini na način da se sve što je normalno napravi, da je nenormalno, da ne kaže da se možda sve i neke hrišćanske izvorne vrijednosti okrenu naopako. I da se onda gledajte, sve moderne ideje, svaku modernu ideju, kaže Chesterton to lijepo, pogledajte svaku. To su sve listom hrišćanske ideje, i sad on dodaje, ali poludjele hrišćanske ideje. Zašto poludjele? Pa zato što se čupaju iz svog izvora napajanja, to je Bog. Modernost vidi evanđelsko cvijeće, ali ga kida i stavlja u vazu. I u jednom trenutku vi vidite kuća zamiriše, buket je to. I zaboravite da to cvijeće ima veze sa korijenom. A u neka doba cvijeće istruli i kuća počne da smrdi. Eto, to se nama sad dešava. Dakle, sve vrijednosti, mi smo samo otrgnuli ih od Boga i postavili ih kao neke naše. Što kaže jedan filozof, ne postoji sekularan svijet, ne postoji sekularan čovjek. Oni se proizvode. Doduše to može da traje, ali neće da funkcioniše, jer ne podržava ga životni smisao. Kad život ostane bez transcendencije, kad ostane bez Boga, kad ostane bez svega ovoga, ljubavi, pravde, istine, što smo... To je vam isto kao kad motor ostane bez ulja. Dijelovi koji su se međusobno odgovarali jedan drugom sad počinju da se spriječavaju i malo nešto izgori. Dolazi do potpunog dezorijentacije života.
I onda se dešava kratki spoj koji se već jedno duže vrijeme ogleda u dvije važne stvari. A to su tortura i nasilje. Svijet je pun toga. I to se i promoviše. Ali evo ovako, što pokušavamo nekde da idemo u pravcu kulturne politike Srba. Da. Smo mi Srbi pa smo tako rođeni ili to sad se bavimo. A vjerojatno se može povezati sa drugim narodima. Ako je Platon rekao da se čovjek ne rađa, već postaje, čovjek treba postati, to što se rodi još ne znači da je čovjek. Da li to možemo reći da se Srbi ne rađe? To što te rodila Srpkinja i Srbin napravio, to ne znači još uvijek da si Srbin. Naravno. Šta bi to bilo, neki opet se vraća na vrijednosti. To je moj lični stav, smatra da kultura je obrađivanje nečega nesavršenoga i pretvaranja u savršen pomoću određenih vrijednosti, težnjika nekim. Šta je po vašem nekom mišljenju, šta je to neki elementi ipak ove naše kulture? Pa, kad sad govorim Srba, bez koje mi više ne bi bili, mi već bi bili neka bezlična masa. Što se tiče toga, stvari su ko hoće, naravno, manje više jasne, međutim, djelovanjem raznih ideologija na ovim prostorima i to jasno se učinilo nejasno. Međutim, ko se hoće interesovati, kao što je za Grke Platon mjesto gdje se taj narod popeo do najvišega rasta, tako je to za nas Njegoš. Njegoš je naprosto, što kaže Crnjanski, da Srba nestane. Ono što jesu Srbi vidi se u Njegošu. U njemu su ostavili vječan je trag. Dakle, to je zaista pjesnik, mislilac, čije se djelo malo više se koristi politički, ali on drži ključeve naše istorije, ključeve našeg identiteta. Ko hoće, nek se obrati Njegošu. On je poveznica između, Njegoš je čovjek koji pripada novom vijeku i on vidi sve nevolje koje će nas zadesiti, koje nas sad zadešavaju. I on bi nas, da je danas živ, učio samo jedno. Spašavajte se od istoriografije. Naučite jednom da ćete umaći zanosnoj pjesmi Sirena samo ako je uzmognete otpjevati unazad. U tom kretanju unazad vidjeli biste, kaže on, gdje srčano jezgro srpstva jasno bije, gdje je njegova duša, duša njegove duše, gdje ličnost naroda vidi svoju ličnost. A to je bez pogovora Sveti Sava. Rodio je, on kaže, ovaj narod ne svojim ili nekim drugim duhom, nego duhom trojičnoga Boga, Boga u kojem je sam bio rođen i preporođen. Narodu je dao ono što je primio, Hrista kojem je živio. I taj dar, za njega se narod odlučuje kosovskom žrtvom i kosovskim zavjetom. To ga ustanovljava u vjekove. I Njegoš samo o toj ustanovi pjeva. Dakle, svetosavsko iskustvo Svetosavlja je autentično, srpsko, duhovno i misaono iskustvo. Naravno, mi imamo još nekih elemenata našega identiteta, ali kažem, kada bi ih sve sabrali, Svetosavlje i dalje ostaje duhovno. Sad, ovo što ste rekli, kao i Grci kad kažu, jer Platon će na jednom mjestu reći čovjek je biljka koja se korijeni na nebu. Dakle, čovjek je biljka čije korijenje ide gore, ka nebu, jer se zaista čovjekom postaje. Da li ćemo postati ljudi, nije sigurno. To zavisi od toga koliko brinemo o vlastitoj duši, koliko na tome radimo. Pazite, tako je to i u hrišćanstvu. Nije zagarantovano. U novom vijeku vi se rađate kao čovjek. Ne treba ništa da radite, na svi su ljudi. A nemoguće. U životu srećemo neke koje ne bi zvali ljudima. Jer ipak, kad koristimo ovu riječ, kod nas je ostalo da mi nešto mislimo, neki oblik.
Pazite, neki oblik, nešto što zasvođuje. Taj si oblik dajem upravo radom na vlasti, to je uobličavanje. Da bi mogli definitivno da kažemo i da se Srbin postaje u kontekstu da to nije neka zadastost. Ponavljam, zašto? Zato što sad imamo dosta folklornog, često se preporavaju neka krvna zrnca, pa ko je gdje, pa šta. A u stvari da shvatimo i da nove generacije moraju tek postati Srbi. To je duhovni identitet. Kao što izgleda surovo. Pa kad se kaže u evanđeljima da se moraš odreći i roditelja, to izgleda surovo. Ti se imaš ponovo roditi u Hristu. Tek tad si hrišćan. Ako se rodiš u Hristu, hoćeš se ti roditi u Hristu, Boga mi teška je to stvar. Ne može svako. Tako da... I može li to bez stradanja? Bez patnje, bez truda? Ne može. Kad je čovjek u pitanju, to je sastavni, ali to nam daje, ta naša tragičnost nam daje izvjesnu ljubkost. Zato smo ljubka bića. Jer da nismo tragična, to je naša najveća vrijednost. Znaš što kažem, je to u suprotnosti sa savremenosti koja nas okupira, da sve može lagano, sve može bezbolno, pa i smrt pa Dostojevski to lijepo može biti kaže. bezbolna. Bez bola i patnje nema mišljenja. Morate proći kroz te tjesnace vlastite individue, nije to lako. Ko se bavi, morate raskrstiti s nekim predrasudama. Pazite, naš se život centrira oko predrasuda, oko uvjerenja. Što kaže Kant, možemo o svemu pričati, ali kad dođemo do uvjerenja, onda padaju šamari. Nema priče. Sad, kada se bavite ovim, vi morate preispitati svoja uvjerenja, morate ta uvjerenja, pazite, posebno moja generacija koja je živjela u jednom sistemu gdje nije stvar bila u tome da mi nismo vjerovali u Boga, nego smo mi mrzili Boga. Smo bili bogoborci. Čim se pomene Bog, to je bilo... To je ta jugoslovenska djeca, kad se već počeo stvarati taj identitet, kad su zaista ljudi počeli sebe smatrati Jugoslovenima. I koliko je meni, na primjer, trebalo vremena da vidim kako sam pogrešno učen, kako mi je strašno podmetnut. Uzmite samo tu zavjeru na kojoj počiva sva moderna kultura. Jer je imperativ moderne kulture da nema Boga. I tačno je, kad gledate, da je vjera u Boga na zapadu postala opšta, po sebi razumljiva, normalna. Ali ako gledate kako se razvija ta normalnost, onda uočavate da je sve puno nenormalnosti. Jedne zaklete vjere da se zapriječi milost. Po svaku cijenu. Jer ako to, onda je tek modernost moguća. Dakle, otklon od Boga jeste osnovni napor modernog mišljenja. Kada gledate rođen je taj otpor i mukom i bolom. Ali šta ako je uzrokovan pretjeranim nagađanjem? Dakle, kada Bog umire, sve drugo se oslobađa. Čovjek napokon dolazi do svoje suštine. Svijet se oslobađa, jer Bog tiranin. I onda se kaže, poslušajte nas sad. Istinska Božja supstancija je čovjek, ateizam je tajna svake religije. Najlakše je to reći kao Voltaire, Bog ne postoji. Ili Stendhalova izjava na kojoj Nietzsche tako zavidi. Jedini izlika za Boga jeste ta što ne postoji. Jedini izgovor za Boga jeste taj što ne postoji. Ali ako pogledate kako se dolazi do ovih novih istina, do svega onoga što je nama ušlo u glavu i odredilo nam karaktere, a to je taj takozvani ateistički humanizam, ta kritika religije od Feuerbacha, Marksa, Freuda, sve je to isto. Jer svi oni preuzimaju Feuerbachovu kritiku
i nemaju potrebe da dalje. A Feuerbachova kritika religije otprilike kaže sljedeće. Bog je projekcija. Bog je neka naša projekcija boljih svjetova u negdje tamo. I iz toga izvlači da Boga nema. Ako je Bog moja projekcija, prvo ništa ne dokazuješ. Svaki će ti vjernik reći da je Bog projekcija. Ako je Bog projekcija, je dokazao da Bog ne postoji. Zar u svaku osobu koju volimo ne projektuje? Pa čovjek je biće koje projektuje, koje ne može da ne projektuje. Jel to znači da voljene nema? Pa ne znam. O čemu se radi? To Hans King lijepo pokazuje. Boga nema, to se nije dokazivalo, od toga se polazi. Ateizam nije odredište, ateizam nije odredište, nego je zaletište. Hvatanje sprinta. Gabriel Marcel, koji također kaže, ako ćemo pošteno, sve ono što se zove kritikom evanđelja, to nema ni k od kritike, to nema ono provući kroz sito. Nego, kako Nietzsche odbija Boga, jel vam argument? Ne, nego kaže, instinkt mi govori da Boga nema. Pa dobro, tebi instinkt govori. Njegov instinkt je dovoljan razlog. I dakle, tu postoji, i izvinjavam se, ali ovo moram reći, određena zavjera. Kada gledate građu sekularnog duha, lijepo vam projecira Heidegger. On kada govori u uvodu metafiziku, govori o onemoćavanju zapadnog svijeta. Onemoćava svijet. Zemlja nije svijet. Na zemlji se zbiva onemoćavanje svijeta. Svijet je uvijek duhovan svijet. Neko onemoćavanje, on koristi termin entmachtung. Svrgavanje. Ali kaže on, to svrgavanje duha ne dolazi sa strane, nego je pokret svojstven duhu. Duh se udvostručava u sebi. Nešto djeluje, nešto strano duhu i lišava ga duha. Nešto demonsko. On umeće i tu riječ i odmah žuri objasniti šelingovski neka vrsta destruktivne zlobe. Dakle, sekularni duh je duh u ostavci. Problem je, kaže Heidegger, što ova ostavka duha dalje proizvodi. Tu misli na nauku. Što ona proizvodi svijet. Čak sad proizvodi i ljudi. Tu je problem. Dakle, sekularni duh je duh koji je zavjera protiv duha i on to ne krije. On kad kaže novi duh se gradi tako što se protivstavlja starome duhu. Ovaj izraz protivstavljanje je u stvari samo lijepa riječ za vjereničko zaskakanje. Uvijek dvije tačke, platonizma i hrišćanstva. A kad smo kod sekularnih principa i parola, uglavnom imamo jasnu, vjera je privatna stvar. Da. Može li vjera biti? Maska civilnog života. Sve bitne stvari smo gurnuli u privatnu oblast. Između sebe samo pričamo o glupostima. Meni je vrlo važno da li neki čovjek vjeruje, to ne može biti privatna. Dakle, sve što je važno u životu mi smo gurnuli. Mislite da to nije slučaj? Pa evo vam pa pričajte. O čemu god da pričate, nema nikakve veze. Kada je jedna britanska naučnica dolazila, ispitivali su Homerovsku književnost, pa su usmene kulture, pa su dolazili u Crnu Goru. I njeno prvo zapažanje u Crnoj Gori kada je savladala o tom narodu, jeste, kaže, ovdje niko ne priča o bezveznim stvarima. Ovdje se samo priča o velikim. Dakle, to nas povezuje. Pazite, te teme nas povezuju. Te teme mogu da održe dijalog. Ne mogu ovo o čemu mi svakodnevno pričamo. Ali onda ćemo, profesor, doći ipak do pjesnika. Jer ako ja sad dobro razumijem stvar, da moderna je u suštini izokrenula sve hrišćanske vrijednosti, a da srpski identitet je kroz Njegoša i Svetog Savu
temelji na tome. Ako sve to nekako je skrenuto u stvar što je nama bitno, ispada da smo mi usamljeni u ovome svijetu koji nas okružuje, da će onda pjesnik biti u pravu, da je lako biti Srbin, to nama palo omaniti. Nego je problem što mi imamo kulturnu politiku, ali ona nije srpska. Ona već dugo nije srpska. Dakle, kulturna politika u Srbiji ovdje nije srpska. Mi smo dvolični mnogo. Ne gaji srpsko stanovište. Našom javnom sferom još uvijek vlada taj fenomen svijesti koji se zove titoizam. Da on vlada, vidi se u 3 stavke naše političke stvarnosti koji odgovaraju trima momentima toga pojma, tog fenomena. To je nedemokratsko stanje, izrazito antisrpsko kretanje. Izrazito. I privid slobode. Dakle, vi imate od stvaranja, ovo da kažem, kako ste rekli lijepo, dakle, ako je svetoslavlje i svetoslavlje jeste, odnosno Hristos je taj koji bi trebao da bude univerzalna vrijednost u kojoj se temelji duhovni identitet Srba. Pod turskom okupacijom, da tako nazovem, bez države, smo živjeli kao narod sa odredbama, sa normativnošću koja je dolazila od toga, od svetosti. I odčuvali smo se. I ta normativnost nam sagradila državu. I uspjeli smo da jer to stvara etos. Etos na grčkom znači, mi prevodimo to karakter, stanje duše. To proizvodi određeno stanje duše gdje vi možete dostojanstveno da stupite. I Srbi zaista na modernu pozornicu kroče dostojanstveno, zato što su nošeni tim etosom. O nama pišu hvalospjeve. Naš prvi ustanak je revolucija, istoričari se utrkuju da pišu, Srbi su svetioni, kao mali narod. I onda mi to sve, zarad neke nadnacionalne tvorevine, i od tada već 20. godina piše Crnjanski, vi ne smijete pomenuti Prvi svjetski rat. Najveću pobjedu, najveći podvig srpskog naroda. Ne smije se o tome pričati, kao što mi nismo pričali ili kako smo pričali o Jasenovcu. Pa uvijek kažemo ustački zločini. Nećemo da govorimo ono što se može saznati. Dakle, nije to nikakav nacionalizam, nego ako gledate partizanski pokret, vi tu vidite 90% etničkog srpskog živi. Kako se formirao? Dakle, sve to što nas prati u ovom našem jugoslovenstvu, koje je u stvari hrvatska ideja, ako gledate koja verzija se jugoslovenstva prihvatila i zapatila ovde, vidjet ćete da su svi drugi narodi dobili naciju unutar Jugoslavije, samo su Srbi takvi da im je upisana krivica. I to Milo Lompar o tome divno piše. Kad govori o titoizmu, on kaže jednu važnu stvar. Kada govorimo o ova 3 elementa koja sam spomenuo, nedemokratsko stanje, protiv srpskog kretanja i privid slobode, bilo je toga i ranije. Ali je titoizmu pošlo za rukom da stvori jedno trajno stanje u kome će ne samo biti srpskom pripisana krivica, nego će se ona pounutrenjem i institucionalizovati. Pa smo mi svi govorili da je srpski nacionalizam najopasniji nacionalizam. Po čemu? Kad sad gledate s ove distance, ali smo svi mislili da je zaista tako. I ne znam koji još niz gluposti sve veća od veća. Ja bih samo dodao još jedan element, ipak se pozivajući na vašeg i našeg Njegoša, ove 3 elemente koje ste rekli, ali ima jedna jasna pojava koja, mislim, čak mnogo opasnija. Jer vaša konstatacija da srpska kulturna politika i nije srpska kulturna politika, ako ćemo pravo pogledati, već je naslanja se neku jugoslovenstvo i neku ideju, drugi koncept. Sad je evropski koncept.
što bi se reklo na starosrpskom whoever, whatever. Nego, još jedna, to je folklorizacija nacionalnog, to je vulgarizacija nacionalnog, to je lažno nacionalno, to je ovo Ako je vidio Njegoš još u lažnom šepanju, lažni šepan Omali, koji dolazi sa tih hvalospeva, on dolazi vječni Nemanića, hvali Kosovo, da su, činimo se, da bi ogadili tu ideju šta je to srpska kultura, često se koristi i vulgarizuje se. Pa uvijek da, pa naravno. Ali zato postoji kulturno. Pa vidite taj motiv kako počinje Gorski vijenac. Vladika se nečka, ne vojvode mu kažu šta ti, idemo da ih bijemo. Nego šta je tu važno? Zašto? On uključuje refleksiju, on uključuje mišljenje. To je određena vrsta kulturne politike. Ja. Kako ćeš nabrati? Šta ćeš time riješiti? Dakle, folklorno se uvijek i ti primitivni, ali zato bi trebalo da postoji taj okvir za koji sam govorio. To se od malena onda radi sa djecom, postavljaju se ta pitanja kao važna pitanja i vremenom, kao što su nama uspjeli da promijene svijest, mislim da bi mogli i na tom polju raditi. Došlazimo do nekoga finala, malo ćemo ko bi trebao i kako raditi, ali evo da pokušam sam sebi nekako da sumiram. Onda bi značilo da biti Srbin, znači imate određene vrijednosti. One su vezane za Njegoša, za Svetosavlje, ali to u praksi znači da ste vi Srbin, jer Svetosavlje daje evanđelske vrijednosti, to znači da ste milosrdni, da vam je, ne gušite tjelesno. Ne isključuje to, pazite, to isključuje uopšte, to je samo u žargonu napravljeno, jer to su radili najčešće naši intelektualci koji su antisrpski orijentisani, ima i mnogo. Naročito u ovih 100 godina i više. Oni su napravili da se u javnom prostoru isključuje nacionalnost i prosvjećenost. Ako ste za Evropu, ne možete biti nacionalisti. Gdje to stoji? O čemu pričam? Pa to nema veze s mozgom. Ali to je kao paradigma kod nas. Imate dosta ne isključuje kod nas. Mi živimo u jednom sekularnom svijetu. Mi moramo da koristimo refleksiju. Samo moramo da je koristimo na pravi način, da to ne bude vulgarno, nepromišljeno korištenje refleksije. Jer rekli su nam ljudi iz Evrope, jedan od njih je čuveni filozof Husserl koji kaže da malim narodima treba ih evropeizirati. A šta on pod tim smatra? Treba da ti narodi imaju svoju filozofiju kako bi mogli vlastitim snagama i vlastitom refleksijom da podignu svoju tradiciju, da je osmisle i prilagode vremenu. To je nama nedostajalo. Vi kad sad pitate ljude na ulici šta podrazumijeva kad kaže srpsko, vi ćete naći 100 odgovora. Šta nam govori? Da stvar nije dovedena do pojma. Imate s jedne strane na političkoj sceni lijevo orijentisane Evropejce koji kažu da srpsko ne treba ni misliti, jer oni znaju šta je srpsko. Nije ovo što je sad, nego ono što ćemo napraviti po evropskom receptu. To će biti srpsko. S druge strane imate takozvane patriote koji ne žele pojam, ne žele da o tome misle, jer to tako intenzivno osjećaju. I onda jedni vitlaju pojmom, zanemaruju osjećajnost, drugi vitlaju osjećajnošću, zanemaruju pojam. Ali šta ima loše u tome? Da se osjećajnost dovede, pa bez tog mi ne možemo funkcionisati. Kako bi znali gdje počinje i gdje završava neka stvar kad od njoj ne bi imali pojma? Naravno, ne može pojam zamijeniti osjećajnost. Šta radi pojam ako je valjan? Pa da jednostavno to kažem, on osjećajnost izvodi na svjetlo dana refleksije, na svjetlo dana razuma.
U našoj osjećajnosti uvijek ima neki pravac. On taj pravac, tu suštinu izvede, osvijetli, razbistri i tako razbistrinog u život vrati. I onda imate orijentir. I tako se živi. Nije namjera pojma da nešto objašnjava. Pojam je ekspoziciju. Što kaže Heidegger, to je prst uprt ka mjesečinu. On ne objašnjava šta je mjesečin, nego nepogrešivo pokazuje. Ali dobijate, dakle, pojam ne može dati ono što može dati doživljaj, to je tijelo stvari, ali ne može vam ni doživljaj dati ono što pojam može dati, a to je duhovni smisao stvari. Zato je važno stvari dovoditi do pojma. Zato je važno misliti srpstvo. Mi nismo mislili srpsko. Vi imate da smo mi, studirajući filozofiju, sa oduševljenjem čitali Fichteove govore njemačkoj naciji. Mi smo saznavali od Hegela i Heideggera ko su Njemci, saznavali od Patočke ko su Česi, ali postavite pitanje ko su Srbi u našoj filozofiji, nećete završiti fakultet nikad. Na to se pitanje gledalo kao da ste već degenerisana duha. Kažu nije se smjelo pitati, pa evo s 30 godina se, pa što se... Ne misli se. Kad se stvari ne misle, onda dođemo do ove situacije, da ne možemo da se orijentišemo. Šta nas sad sprečava evo, u ovom prostoriji, u ovom fakultetu? Ja uvijek pokušavam biti evanđelski pragmatičan. Šta nas sprečava da počnemo da govorimo... Sve ti oni što spomenuo već ranije, sve nas to gleda, ali đavo ne da. Djeluje neki duh. Djeluje neki duh u našim državama, neki duh koji je antisrpski duh. Ali on će uvijek... Naše elite su vođene tim duhom. Naše elite su kupljene tim duhom. One vode u tom pravcu. Evropa nema alternativu. Učite od naših vođa da vam je neprijatelj najbolji prijatelj. Takve beslovesnosti. On me tlači, ali ja hoću sa njim. Pa, eto, sve te mazohističko, ne znam kakve, mi to nalazimo kod naših vođa. I, eto. Ali, profesor, mi imamo sreću što Srb nikad nije zavisio od elita. Uz dužno poštovanje. Možda, eto, Nemanjiće, pa smo nešto Boga malo mi, tu... Sad smo izdali Kosova da se niko nije ni počešao. To nešto o nama govori. Faktički smo ga izdali. I mi ćemo ući u anale kao generacija ljudi koja je učinila najsramotniju stvar. Meni se čini da je to gotova stvar. Ali uslijed medijske manipulacije mi smo zaluđeni. Tim prikrivanjem stvarnog stanja stvari. Što kaže Nietzsche davno, i to mi živimo, nemojmo se lagati, robski živimo, a strašljivo se klonimo riječi rob. Stvarima dajemo lijepa imena da bi sakrili užasnu stvarnost. Tako i mi. Tim lijepim imenima sakrivamo ono, ljudi moji, mi se sjetimo nečega kad nam gori. Jeli? Šta smo radili 30 godina? Sad čujete kako se javljaju razni, to zaista jesu autoriteti koji govore da u Srebrenici nije bio genocid. Pošto niste svake godine te ljude dovodili ovdje i štampali nešto, pa slali u inostranstvo, pa dovodili medije. Što niste radili? Šta ste radili? A šta ćemo raditi, moj profesor? Evo ovako. Pa prva je stvar kad neko je bolestan, pa onda prvo treba da odluči da ozdravi. Mi izgleda nismo odlučili da ozdravimo još. A prva stvar koja bi trebalo da se radi na tobe da izađemo iz očiglednog kolonijalnog statusa u kome smo. Mi smo sad kolonije, a vi hoćete to, da budete kolonija. Dok je tako, ne možemo govoriti o kulturi, jer tu nema slobode. Jer će doći strani ambasador i reći kako da živiš, šta ćeš slušati, to nam rade već. A mi samo medijski slavimo to srpstvo uvijek na isti način. Pazite, i to je važna stvar, kultura sjećanja unutar moderne kulture, to je miješati babe i žabe. Moderna kultura jeste kultura lotofaga. Znate šta je lotos, cvijet u Ilijadi, pa kad jedete taj cvijet zaboravite. Sve ono,
Odisejevi mornari su jeli lotosa, pa neće da se vrate kući, nego žive na neku. Mi smo kultura, moderna kultura je kultura zaborava. Kultura zaborava. Pa mi se ne sjećamo šta je bilo prije 10 godina. Narod ništa ne, a vi hoćete kulturu pamćenja unutar toga. Pa ne može. S druge strane, ako se sjećamo, ako pamtimo, a nemamo nade, one nade koja razbija sva naša nadanja, to sjećanje je samo spektakl. Samo spektakl. Znači, nade za Kosovo ipak ima. Nade za Kosovo ima, dok je samo nam Bog može pomoći, kako je rekao Heidegger jednom, a onda duše rekao samo neki od bogova nam mogu pomoći. Ako dozvolite, ja pružio i onima koji su nas slušali ovo prethodni period, da možda postave neko pitanje. Slobodno. Hvala vam. A možete spontani aplauz, to pa nema. Moj profesor, vidite kako se vidi. Hvala. Hvala na aplauzu dugome, ali bi volio i još neko konkretno pitanje, jer uvijek smatramo da je nekako dijalog put ka nekim rješenjima. Evo ga. Evo, ja se ukazujem ponovo Ajmo. da pomognem Neši da moderiram ovu diskusiju. Dakle, ukoliko neko ima pitanje ili komentar, izvolite, samo podignite ruku, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Luka Ganje, student sam na 4. godini na Fakultetu političkih nauka. Prije svega hvala na ovakvom sjajnom predavanju i svaka čast na organizaciji Filozofskog fakultetu. Nadam se da će i ostalo predavanje biti smisleno i važno kao ovo. Moje pitanje bi se na neki način nadovezalo na samo vaše predavanje, a to je ovo o čemu smo pričali, da ne postoji trenutno srpska kultura, to jest ona koja nas vodi sve zajedno, pa možda isto bih izdvojio i dva pitanja ako je moguće. Prvo je to na koji način vi posmatrate postojanje lažne kulture, na neki način prikrivene kulture, to jest vještačke, sa aspektom na neki identitetski inženjering koji nam se sad ponavlja opet ovdje u Bosni i Hercegovini, da nam se na neki način plasira neko građansko društvo, bosansko-hercegovačka kultura. Da li vi mislite da ona stvarno postoji, ali čak to možemo, evo, malo detaljnije, u kontekstu da više Tvrtko Kotromanić nije naš, kad kažem naš, mislim da je isključivo srpski ili da Stječci nisu više srpski, ili Ljiljani, ili imovina Republike Srpske. Na koji način ta bosansko-hercegovačka kultura može utjecati na to da mi kao narod i kao srpska kultura još više nestanemo od toga. A drugo pitanje, također vezano za ovo sve, je na neki način, ako uzmemo stratešku kulturu kao jedan od dijelova kultura, da li vi mislite da kod nas postoji potpuno odsustvo te strateške kulture, vizije, ciljeva, imamo neko jedinstvo kao narod došlo od načrtanja, možda još bolji primjer ovih naših ratnih ciljeva od 92. godine do 95. Od nekoliko njih uspjeli smo da ispunimo samo jedan ili dva ta cilja. I to je na neki način kulture ili odsustvo kulture. Hvala. Pa hvala vam na pitanje. Pitanje su zaista zahtjevna. Ovo prvo, mi već duže na zapadnom prostoru, a to je prostor kojem i mi pripadamo, svjedočimo jednu stvar, a to je da jedno ogromno narastanje laži. Laž, kako kaže Hannah Arendt, postaje hiperboličko. Kao Oscar Wilde je govorio o svojevrsnoj propasti laži, jer je govorio ono časnu funkciju da zavarava o istinitom, ona je napustila. Nije više laž da zavaravaš u pogledu istine. Nego šta postaje laž? To se najviše vidi na ovome što ste vi pitali na takozvanoj političkoj laži, koja se obilato koristi kao sredstvo. Nekad se politička laž ticala isključivo onog tajnog, pa ste tu nešto, niste htjeli da kažete, to su tajna dokumenta, pa šta ćemo objaviti, šta nećemo i tako, pa se skrivalo.
Sada se laž bavi onom što je nama ispred nosa. Ulazi se u proces prekrajanja istorijskih događaja kojima smo mi sami svjedočili. Umnožavaju se slike tih događaja. Slika nema namjeru kao ranije da uputi na original, nego da ga potpuno zamijeni. Dakle, karakter modernog laganja nije prikrivanje istine, nego uništavanje stvarnosti. I stvaranje neke stvarnosti koja odgovara moći. I mi to već dugo vremena svjedočimo. Izmišljanja nacija. Nema više nikakvih. U nauci su pobijeni svi reperi. Pa ne možete više to da branite. Nemate nikakve istorijske argumentacije, ali to silom naprave, kao i ovo za genocid. Vi uradite jednu stvar koju nauka ne dopušta, imate tačno pojam genocida šta znači, vi promijenite pojam i ostvarite svoju političku namjeru. Što bi rekao Carl Schmitt, otkud to uopšte da se pravo time bavi? Da pravo nešto to... Pravo, ako znate šta je pravo, ono nema nikakve veze sa istinom. Pravo, kaže Schmitt, njega ne interesuje istina. Njega interesuje procedura. I ko zna šta je pravo, onda zna i to. Kako onda sad pravo koje ne interesuje istina da određuje šta je bila istina na ovim prostorima? Takve nenormalnosti se nama dešavaju i mi ih prihvatamo kao normalno. Dakle, do te mjere je laž postala sredstvo kojim se kroji ovaj svijet, da mi ne možemo reći ovaj svijet je u laži. Ili ovaj svijet laže, ili mreže lažu. Nego one jesu laža i mi u njima ne lažemo, nego postajemo polako laži. Dakle, to je što se tiče ovog prvog pitanja. To je naprosto, ne možete zaštititi se trenutno od toga. Jer nema više onih što je postojalo jedno vrijeme u svijetu balansa, pa nije sila mogla tako da... Sada vidite da prava suštinski nema. Zapadni svijet govori da trebamo živjeti u svijetu koji će biti zasnovan na pravilima. A zašto ne kaže svijetu koji će biti zasnovan na međunarodnom pravu? Pa ne, oni su pogazili međunarodno pravo, oni to dobro znaju. Pa sad govore svijet zasnovan na pravilima. Kojim pravilima? Koji ste vi izmislili? Zapad je postao trenutno, sad to vidite, isuviše silan. A kad je neko isuviše silan, on nema moći. Čovjek koji ima moć nije sila. Moć dobija država ili nešto nekako iznutra, ako to narod... Nijednu zapadnu politiku ne odobrava sopstveni narod, on nema moć. I on postaje strašno sila. I to je najveća opasnost ovoga svijeta. A ovo drugo, umoran sam, ja sam i zaboravio. Pa da, to je tipično manipulacija koja se ne može... Manipulacija je činjenicama, jel? Okay. Hvala, možda još. Vas dvojica, ko je prije koji ide ovu? Možete se ga... Možete, ajde. Ja sam student, dobar dan, ja sam student Radojko Vasiljević, učiteljskog studija na ovom fakultetu, godina. Želim da postavim dva pitanja. Prvo pitanje, pošto vidimo ponovno buđenje srbomrzačke zapadne politike u vidu uvođenja Kosova u Savjetu Evrope, u vidu nametanja nekih rezolucija o genocidu u Srebrenici, u vidu pritisaka da se uvedu sankcije Rusiji. S jedne strane to je dobro što sam Zapad produbljuje jaz u srpskom narodu u smislu da srpski narod pojačava tu zapadnofobiju, ali za vas pitanje kada će slavenski rod uopšte shvatiti da u Zapadu nikada ne trebaju gledati prijatelja, jer mi nikada za Zapad nismo bili prijatelji, nego smo uvijek bili neprijatelji za analizu.
I drugo pitanje, pošto sam ja zemaljski nastrojen, odnosno ja sam ateist, samo vam postavljam pitanje, da li će Srbi Kosovo vratiti molitvom ili oružjem? Hvala. Sad ćete postati general. Što se tiče ovog zadnjeg pitanja, ako ćete sa te tačke teološke, ne možemo mi izgubiti Kosovo. I nema potrebe, mi ga možemo, ako ga neko otme, reći da su ga oteli. Ali reći im jasno, oteli ste ga, mi to ne priznajemo. Suštinski vam tad ne može. Zašto oni traže da Srbija prizna? Pa što i oni znaju da dok Srbija ne prizna, stvar nije gotova. A nemojte priznati. A nas ubjeđuju da je taj zamrznuti konflikt, nije tu nikakav, dakle neću da priznam, jači si, neću da se tučem, ali neću ni da priznam. Neću da priznam to što, to je što se tiče tog drugog pitanja. A ovo prvo, odnosi između, prvo, mi smo unutar Evrope, unutar ovih, da ih tako zovem, liberalno-globalističkih elita ili politika, Srbi zaista jesu to. Oni su smetnja. Ne zato što smo mi njima nešto posebno interesantni, nego zbog Rusije. I zbog jedne druge kulturološke, veoma važne stvari, a to je pravoslavlje. Meta svih napada, meta svih, to se dešava kroz istoriju, jeste pravoslavlje. Što uopšte ne čudi, jer je pravoslavlje ono istinsko hrišćanstvo, Dostojevski to dobro vidi, najveći problem Evrope jeste u njenome hrišćanstvu, u reformama tog hrišćanstva. Hrišćanstvo da bi ga prihvatile široke narodne mase u zapadnim zemljama, koje su pretežno bile varvarske, to znate koji su to narodi bili, ono je moralo da stupi u određeno preinačenja i tako reforma za reformom do reformacije, koja je faktički prognala Boga. To je jedna naučna religija. I onda je pravoslavlje trn u oku. Uvijek istina problem. Neprijatni podsjetnik. Još jedno pitanje. Hvala, evo, kolega je prije podigao ruku i onda još vi i to može. Ja sam Milan Koč, absolvent na Filozofskom fakultetu filozofije. Profesor, moje pitanje u suštini, ima li ovaj narod vremena da se iščupa iz estetske faze i pređe u te dalje etičke i religijske faze, na kraju krajeva da se epigorafski izrazim, pošto je, da mi budemo Srbi, kako biti Srbi, zahtjeva da je religijski moment, za religijske luta. Pogotovo s obzirom na to da danas smo svjedoci toga, s obzirom na ubrzanje svijeta i brzinu svijeta, određeni procesi generacijski su poslije prevaziđeni vremenski. Znači, imamo jedno ubrzanje svijeta koje prevazilazi te biološke procese za stasavanje idućih generacija. Imamo mi uopšte vremena da postanemo opet. Teško pitanje. Imamo li mi prvo želje? A to zahtjeva, pazite, mi ne možemo naći saglasnost unutar naroda oko tih stvari. Tu je problem. Uz ovo što nam se dešava, kako ja barem to vidim, ne možeš reći da mi propadamo, mi se prosipamo. Dostojni propadaju, nedostojni se propadaju. Možda je to naš problem, nedostojno, nismo više dostojni. Kad ne možeš da prepoznaš onu istinu od koje si pozvan na svjedočenje. Dakle, to je najveći problem za jedan narod. Mi kao da smo gledali da budemo na svom mjestu tako što ćemo se izmicati od onog što jesmo. I to dugo traje. To dugo traje. Dakle, evo ja govorim po svojoj generaciji. Već imate ljude kojima je naprosto titoizam uhapsio svijest. Oni i dalje maštaju o Jugoslaviji. Ne možete nikakav argument dati. Jer je njegov argument ja sam dobro živio, ali to ne može biti argument. I ja sam dobro živio, nije problem. Ima tu finih ljudi. Ali šta se tu radilo? Eto, vidite šta je beslovesnost komunistička uradila u Ukrajini. Dadete tako granice, sjednemo mi, napijemo se pa kažemo, evo tu će biti granica. I napravite problem i ljudi ratuju.
Dakle, nije se vodila, ni tada nismo imali svijest o nekom okviru gdje taj narod bi trebao. A za danas, ne znam, ja naprosto nisam optimist. Hvala. Evo posljednje pitanje, ja da zaključujem. Pa evo, malo sublimiramo što kaže dr. Andrejević, pozdrav prijatelj koji je davno vladao ovaj prostor, ali to je dobro da je ostane ovaj prostor. I što kaže Nada, tu su ovi ljudi, ovdje ima tu još primjera, ima ovaj naš Stevo sa Grabovcima, ima tu dosta primjera da ljudi rade kulturu i da ne odem u zamku politike. Jedan mali samo primjer. Juče i preko sam bio gost, bili su ansambl Vijenac iz Gračanice, bili su gosti u Laktašima i Gradišci. To je jedan fenomenalan ansambl, vi da ne znate odakle su, to je, znači, na prostoru bivše Jugoslavije su fantastični. I sad malo sjednete s njima, pa pričate, pa gledate šta oni rade, i ja njima kažem, mi da smo na vašem mjestu dobro, mi ne imamo stresno. Malo parafraziram, a on kaže, možda bi vas muka natjerala kao nas. Znači, njih je 15-20 hiljada, oni su na jugu pored Prištine i žive jednostavno onako kako su uvijek živjeli. Sjever, kako već malo politike priča, sjever je kad je preko noć pao. Što je nama otežalo sad posao. A dole smo istoreni i živimo i stvaramo, znači jednostavno, sad date prilike da li će one reagovati ili neće i tako dalje. Ali ovo je srž, ako se slažeš sa mnom, malo se to provukao 2-3 puta, ne nam bilo te reakcije. Taj titoistički pristup, taj socijalno-partizanski koji se uvriježio, što kažu... U institucijama. U institucijama i ovdje u ovom bazenu, kozaračko-manjačkom, ne znam već, našto ovdje izražen, da me recimo ne pojmljivo da mi recimo klub partizanice nazivamo, to je strašno. To je strašno. Ajde samo jednu anketu napraviti. Nećemo ukinuti partizan, ajmo samo staviti partizan crtica četnika. 95% Srba vam udružila. Da, pa to su... Kako tu podsvijest, ti je nazivaš titoističkom, a ja nazivam partizansko, socijalno, kako bi nazvao, ako nemam ništa protiv pogleda, kako to izbiti iz ljudi, jer ta podsvijest stalno ona prva reaguje. Pazi, kod nas u formi titoizma vrhovni moderni duh. I on to koristi. To je prebacivanje čovjeka na zadovoljstva i da sve mjeri. Ja često imate sad mlade ljude, studente, pa on kaže ja sam hedonista. Nemam ništa protiv, ali si zaboravio jedan pojam hedone kod Grka koji nije samo uživanje u tjelesno, nego postoji i duhovno uživanje, što nisi hedonista u tom smislu. Nego smo jednostavno pristali, a to je ta metafizika rada u komunističkim sistemima, gdje smo mi radi, imaj nešto, život i sve je to. Zaboravi sve drugo. I otprilike potiranje, imate knjigu, Njemac piše, potiranje sopstveno. Dakle, to je nešto što je izjelo njemačku naciju. To je nešto što izjeda sve zapadne nacije, zato što djeluje ovaj sekularni duh kome ne treba porijeklo, koje ne treba sve poći od nas. Sve treba od danas datirati. Imate sulude revolucionare iz 1789. godine koji počinju i vrijeme računati od sebe. To je moderna epoha. To je suština moderne epohe. Rez sa starim. Ne treba. Dobro, neću više dekane, znam da smo... Ovako bi ja bi... Ok, sam ovako kraj. Prije nego što zaključim, moram priznati da poslije ovog razgovora ja sam ipak optimista, i to veliki. Što kaže, Gospod kada je išao da sprži Sodom i Gomor, rekao je, ajde ako bude 30 pravednih poštedit ću. Pa je spuštao. I ja mislim da ovo ne laskavam. I vi znate, ja ne vidim, pa svakako neću pozdraviti u gradu. Dok je takvi kao što ste vi i ljudi koji se trude, Gospođe, imati milosti za nas. Ne znam šta su ovi ljudi naučili, ne znam šta će naučiti ovi ljudi koji gledaju ovaj snimak, a ja ih pozivam da na starosrpskom, što se kaže, šeruju. Ja znam šta sam ja iz ova druženja nekoliko dana naučio i želim da vam se lično zahvalim, tako završim ovaj razgovor. Naučio sam da se Srbin ne rađa, već da se Srbin postaje. Da je biti Srbin imati određene vrijednosti koje su svetosavske, njegoške,
i da svako od nas, kad god da se rodi, mora proći taj teški, trnoviti put, istina, pun stradanja i da nam zato ne treba biti žao. Gledajte nas sljedeći put na ovom istoj mjestu na fotelji, bit će Milo Lompar i mislim da lagano mi treba da stvaramo kulturnu politiku Srba u 21. vijeku. Hvala vam.